Mine söyleşip elmekleşip oturarlar. Yermekleşmeyen mi diyorlar? Kanday lan akvalın atan. Kudayla şükür Dağına oturamaz. gidiyorsun taksın mı? Özün kanday yana. Jakşı düzük. Şu ulamdan deme olup da. İlgeri soğuş kavargan veteranlardan öközüle kaldık okşayt. Öközüle kaldık. Yemi men can kıskalam ko. Hem Kudaydın bergen buyruğu olat deme. Men sen kocan Ha ilgeri soğuşta kızık bolmadın mı men atan? Hep can oturgan çettiğil ayın hükmetin gelgen çettiğinde. Bir canı soğuşta nemişlerdi caman kırmadık mı bizce? Ne kılıp? Tı diye böyle atvattık da. Anam bir mağaldalar general Çakırval bana neme kılıp kaldı. Kabinetine girgizip alıp maladız. Jak sattın, jak neme kıldın deyip 200 gramlık arak kuyup verip atmayı mı? Ne alıver dedim, şunu yaptırıp alıverdim. Davay perat delsi dedim. Bağırını öyle şinelmi giye kalı öyle vurrup getip atsam öyle tam görün öyle saldat cesperet, görün öyle saldat cesperet, görse bana general şineli giyip getip kalp bile de. Hey, anaytasın da. Biz de şol soğuşu atıp, can oru sen tokoylarında. Ey tokoydu nemiz kaptap gitti degenden oynan ayın kayağından atkılap, biyağından atkılap, 2 gün, 3 gün degende nemislerdi kuup çıkarıverdik tokoydan. 100 gramdan bastırıp alganbız. 100 gram içkeden kırgızdı bilesin de Liboy nerseden korkpay, Liboy tüp düz görünüp kalat. Ne var? Bir vakta şen öyle mayramda otsağıla kayra atkılap nemisler gelip kaldı. Görseler 200'den bastırıp alıp bir dağlar gelip durup tokoydan kayra bizni kovalap çıktı. İkinci günü. Bir vakta kayaktan geldi bilmem tokoydun kara olsu geldi dağı bağırdı kızdı kovalap çıktı senden. Baş bayak kayak. Biz dağa atışıp atıp tümmele şunday çan tuman bolup kaldı dağın görü. Ok kalmaya kalıp çımmelen vuruşup atamız. Vuruşup atamız, kovalap gittik de dağın görü. Anan oşu anan. Da jakşı ertesi günü komandir bir maşine şagıltıştap verip Tas veren atsın ana. Cihal bolup kalmadım adam. Hey. Bunu sen bilesin mi? Bu bisti minege çakırıp duruyoruz ya. Vay lökmedim. Mendele bir jaka getkem. Gelsen balam aytıp kaldı atay lökme çakırıp attır. Mine çay pay ver etmeken. Çay pay ver evce gumpamış ver ev. Bizdikiler gumpamış vermeye kaldık ha. Şu bir demen aytat da gelip al. Mintipergil aksakallar. Antpergile. Anam şul bir işti dayındaydı. Assalamu alaikum, kanday, salamatlar. Aleyküm Kütüp selam. kaldı, armaqsa kaldı, kanday. Жақсы, ерте келіп қалыпсыңарда. Bu çakırgandan erterek gelet de. Қол қошой, кешіріп қойсыңдар. Қол қошой қалбады ма, таян қарабайсың. Бияғын бүтірсең, бияғы бүтпей. Өзіңер қандай, жақсылар ба? Тыныштар, ұшыраш ой. Gişe ki ne? Men bunu kurçak götürüp algansın bu. Canavar kıymıldav atat. Caman kıpkızıl eken he ya. Ya bunun bu dağı mınça törölmey turganda başka aylanıp ketmeye okşaydı. Bunu mine kızıl et boyunca katıp kalgan bu mine bana. Жоқ, бұяқ мейман бала, азыр түсіндірем шарттарынша. Сіздерді неге шақырдым түсінбей атсаңар керек. Бұл бала Германиядан келіптір. Germanya. Бұл Biz soğuşta жүргенде мындай өңдүү немис көргөн эмесмин мен. Yok, hey. Bunun atası men atkan emes men. Bunu atkan bolsun. Men teli mындай өңдүү аткан эмесмин, айланайын ey. Men vapşe hiç kimde atkanı. Ben akoptana jatkan mınday. Aynen, ey, men özü adamdın karasın görgüm, sarısın görgüm, ağın görgüm. Mınday kızıldı görgön emesmin men eşlerden.
Yok, bu minege gelip. Jo, oşonu aytayın dep atpayım aksakallar. Hiç tartınbagıla al жөнүндө келген жок. Aynen, Бул bunun- Германиядан келди аксакал. Tek. Бул Германиядан силерди издеп келип атпайбы? Abduldanı mı? Абдулданыбы же Тынардыбы кимиңер билбейм, бирөөңөрдүн балаңар болот экен ошолчу. Атам таап бергиле деп эле кыйнап атат. Ayttım koşa. Akopta jön jatkan joksun da sen. Oşar biröөнü taap alıp jattın da çıkpay. Cak. Uşuğattın bak okşoş bu. Okşoş mu tutpay? Minesi okşoş bu atat. Buna murduları. Dem alganı kudele seniki. Kabratan. Ya bu toç ne sen? Murdun karasan murdun. Seninki bu. Caga. Kapır seninki. Bilesin mi sen bir jol. Yenesinin atı kim eken? Неме экен? Сара Хайнс деген. Энесинин Ya. аты Сара экен. He. Сара Хайнс деген фамилиясы. Yeme, Sara ben Heinz. istedim böyle kızları Heinz bolgon desene. Hey sen bilesin bir üyüne girip alıp göğsüne atıp koyup bir bela olmasın. Caga ya Allah. Allah'ından mı? Minden uşunday bala törüle. Nesi diyor? Mini sokşuşu menen aynen. Okşoşsa. Seniki ne? Boyu başı dele seniki. Cana boyu pastın oyu pastın gende yol kıdırayıp. Bu toç ne seninki? Çaşlar. Yani ne miniyesin ben okşuş bunu çaçın kara bu. Yani ne bunun çaçın kaşın bu bunun denesinde bolgon tüktüm bardığın çoğulsan benim bir kaşımça çıkmaydı bunu ko. Miniyesi okşuş anan. Sağılı okşuş. Yok. Göz karası. Bunun kanın tekşeriş gereği gel. Ya Kanın tekşeriş gereği bunun. şundan kan çıkağı. Bundan su çıkışı mümkün mü lan? Bu suyu tapşırat, sen o göğüs başkasını tapşırıp koyamazsın. Çok. Apasını aytıp mınday neme kılçı. Жо, мындай экен. Бул бала өзү жакшы деле, жаман деле ой менен келбептир. Anan. Бул ошол атамды сен атасыңбы же бул атасы атамды тапсам дейт. Аябай жалынып атат. Ушу жаңы жылдык бир атама 2 миллион доллар алып келдим эле, ошону берип коюп эле кетишим керек дейт. Ошондо кимиңер атасыңар ошону билбей атабыз да биз. Sadaka olayım. Kandayla ana. Balam benim balam. Olsa sadakan bol yüreğin özümüne oğlum. Karaçı Hey men seni kança istep gelip İçtim milyaka vereyim de pulum çok. Kança uğrap sürdüm ben. Hem dedi pulumu versen işte milyaka verem ben. Ver göç. Ulan geçeyin buna. Табылды калсын. Илем. Bala çoğaysa atasın tavat degen uşul. Sodan mına. Kaş menen çaştı karaytış mine 5 somduk ile boyak bola mına. Sodan geteyin. Tigi kucakta al uylavatkan ayaşatan bolot. Sen törölgende de uylagan. Maňa dile uşunday uul verse bolboybu dep. Oşo neste uylavat da. Sodan geteyin onan geteyin. Apan kanday jüret apan. Kanday jakşı geldin mi kıynalmayla alayım. Jakşı turasın mı? Ya. Sen bir önüm olasın orada öyle özüne tanılay veresin. Kanday bir elim bana, bu benim balam benim. Kanday benim balam senin balan bol kula. Ben özüm töröp demedim be. Oşan da balkan. Bul benim balam mına mun nişenmesen mına mende giçine keyinde çıkan sürötü var mının doy. Kana. Mına ke. Kana, yeşteke jola aktay ko. Munu dele sürötke tartsan uşunda ele çıkat ya inanayın Uşundan süröt çıkao giçine keyinde uşunday olcu bul. Bilmem ben tapkan mı razı mı cül balam Hey, gittik. ola,
Абдулла Иманқұлов, Ырысбек Жантөреев, Тынарбек Құрбаналиев. Турат деген жігітіміз таш көмірден келген, қол шағып қоясыздар. Азыр мына мен бияқа атайын ушул медиктердин бир диагнозун алып чыктым. Өзү жаңы жылдын алдында ушул диагноз чыгарышкан экен. Өзү негизи мына больницага барганда өзүңүздөр байкап жүрөсүздөр. Мен ушул врачтардын абдан профессионалдуулугуна ыраазы болдум, таң калдым. Себеби бирөөнө ооруп барсаң, ал ушундай рецепт жасат. Баш тамгаларын жазып туруп калгандарында чиймелеп коет. Б, Д, Б, Ш деп турган чиймелеп коет. Анан аны көтөрүп алып барсаң, тигил доктор көрүп туруп эле түшүнүктүү деп эле дары бере берет го. Ушул кантип ошону окуп билип алышарына таң калам да. Булардын профессионалдуулугу ушунда экен. Бирок мен кийин байкап калдым. Көрсөм мындай экен. Б, Д, Б, Ш деп туруп чиймелеп койгон ал көрсөм мындай экен. Баягы дарыдан бере бер шабашка деген эле сөз экен өзү негизи. Баш тамгаларын жазып коет экен, өздөрү билет экен. Аны ушундай дарыны жасат дагы өзү больница Московскийде. Бирок ошол жерден жөнөтөт. 12-чи микрорайонго барсаң, жолдун ар көйүсүндө аптека турат. Ошол жерден аласың. Ал жер Нейман деп коет. Көрсө ал өзүнүн аптекасы экен да. Ошол жака жөнөтүп экен да. Күчтүү бизнесмен болушат экен булар. Мен ушул жаңы жылдын алдында биздин ушул кандай тамак аш, дасторкондо кандай тамак аш болот, кандай тамак ашты колдонобуз деп сурасам, ушул бир врач досум мага ушундай бир жакшы диагноз чыгарып берди. Жаңы жылда ким кандай тамак жейт экен деп, орус, өзбек, кыргыздын ашказанын текшерип көрүшүптүр. Орустун ашказанын ачып көрсө, ичинде бир табак борщ, 2 бөтөлкө арак бар экен. Өзбектин ашказанын текшерсе, бир табак пало, 2 чайник көк чай бар экен. Кыргыздын ашказанын ачса эле, ичинде бир чыны чай, кечегиден калып кеткен салат, казы карта, чучук, борщ, палау, көк чай, кара чай, бозол, акман, куурдак, самсы, шашлык, огурцы, помидор, картошка, чучвара, балык, тушенка, чучук, свежий, өрүк, алма, шампанский, юпи, йогурт, гамбургер, бутерброд, жүзүм сабагы менен, банан кабыгы менен, баклажандын крышкасы, ошондой эле москвичтин арткы амортизатору жүрөтмүш. Үшө өтү жок экен. Көрсө да врачтарга өт керек, акча керек болуп калып өтүн алып койгон экен да. Кандай тамак жесек дагы аш болсун,